Woi, kita apa aja ya? Ten kira jengkok, ten keteng melolo burung tambakal. Sampai bentar bini ya yo. Matalah sepeda mulai fit ban. Kan benila cepok kok murah. Kita anem mau cerita. Bola kita terus tengah hari ya re, deh ya re. Iya terus ceritaan. Keng sayang ah, tema tadi terus kewir. Ya aku terus ya. Min, ya lu Min. Apa terdan? Rokok dulu ya. Corak beri ngapakalan beri ya. Abu melan tretan, jelas engko ban ya jaga sambu tretan. Reng menanan ke songo derotan lumpaju. Min. Ambu udah orang wak. Gelanung ceritaan. Woi, udah masih bantu. Mohon kaki kita kira 5 bini. Jauh marah deplok, jaki kerja mati ya. Lah, Ambu Min. Arwanan ki songot. dua daerah masar, cukup tata kosa kali. Yalah, kau pun masih enggak Min. Jaga kewir, sepeda mulu yang laban. Abini tak lumah bini. Sambung dua tretan. Mantar tulen mau cutung kok. Bisa mau kaki jiwir. Sangkal di laban. Tata kerja lo pakai di andin wir. Ngodi din ban wir. Masih cepo nak kaki jong. Mau pus terlampus mana peta. Apa ada pakai ya? Mak gua rapat tak kaki. Ti napa sabar jong. Tak yo tang bingko nak muntingka sekadaria. Coba ter ya jong ya. Kakek bi singko icu duahin soanan nom dul peke na jong. Arwahi sa buwan sa bapak. Iya pak. King mon samin ro jong. Pada besaki ya. Mentah atau pada Gusti Allah pasang kali bingko. Sau morodi.
Sengko tak meke beun tali. Sengko meke tresnana. Kota betali bertunang na. Samin ben pegala. Si anyi mah indah. Oh. Oh. Hmm. Oh. Sangkan mun sadia kaki jauh. Sangkan kaki sa Umarodin. Suruh sapa nanya lah. Kok cetak ya? Kok sakit cetak dia. Dua rapring kok ya. Sakit deh cetak ya. Lagi menginum pula. Kok malah corak kak. Tang bekal ya. Corak tobok kok dong. Nyari si lain puir apa kah? Curing banyak selebur kakok. Bah, siapa yang nelpon mak nomernya? Halo. Halo, Apa bener ini nomornya Indah ya? siapa ya? Boleh kenalan nggak? Boleh. Oh, kalau boleh lanjut nanti malam ya. Oh, iya mas ya. Nah. Ya sudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa musamin deh ya? Mak mau nelpon. Tobok kok tuker. Lah orang deh. Mak mau nelpon ya. Payah orang deh. Dia tahu buku sekali senelpon. Lah tak lesai ya. PJ kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arah apa benek? Kok mana nelfon mata teman nyangka? Ya biasa kak. Prank bini sibuk. Tadi mau kopi nilai mabur nilai kebagi kopi. Saya biasa kopi bani kebagi kopi sahabat dana. Ya entas dulu kak. Kayak lagi.
Sabar. Ori apa gitu. Ya ban marin ban. Ya ada boleh kak, kopi. Cara aing beda. Oh, dati ban la abe sa selingkuh dari sengkol. Ambu ya, terus aku. Aku kasta di budi. Apa nih kak? Kok tak ngerti maksud ben? Kok kurang apa sih ben? Kurang ajar ban lek. Area bukten. Kingaling apa? Dia mulai tahu. Tak sawat megawat kak. Arap pale. Kan zete ya, kok tak ada hubungan apa biban? Kok curi ya? Saku sesa kok. Arah apa beneran? Mia kan ring sedih deh ya. Kok pega tretan tan bekal? Nyi bisa ceritaan. Arah apa yang ceritaan? Selingkuh yang bekal tretan. Astagfirullahaladzim. Tina pas sabar ceritaan. Tak kuat kok rasa tretan kira odi tretan. Kan mangkan ceritaan. Kaki kecak-kecak menjadi orang. Awalnya ki isa kanjaan ceritaan. Tak kok orang pegel tak temu ceritaan. Cawak ring sepuro ceritaan. Mondel matasi ki kening jejeg. Tapi mon atena orang ceritaan tak kening jejeg.